Junior ke quarter final ke match ke juga di quarter final. Grup yang Chenangi FC Prashant Ketulang Jasad YCO. Chenangi FC jersey color blue and orange. First 11 players kilang K Jana jersey number 1, A Molong jersey number 4, Escobar jersey number 3, Andreas Molong jersey number 5, Marum Sam Kurba jersey number 2, Prince Khem Jana jersey number 12, Bayan Nukri jersey number 11, Ya Khonji jersey number 6, Vicky Rachatian jersey number 14, Kamal Shabam jersey number 8, Balaphang Larniang jersey number 13. The substitute players kilang Damas Larniang jersey number 15, Ruben Kurva jersey number 16, Nishan Nukri jersey number 7, Rangajit Patha jersey number 20, but never sharps in blue. Kilang Jasad YCO jersey color green stripe black. First 11 players kilang Puntai Thangkyo jersey number 1, Skamlang Molong jersey number 3, Pulang Rentatiang jersey number 15, Kanar Kalak jersey number 5, Great Namnang jersey number 4, Deram Kharpuri jersey number 12, Nande Rangslang jersey number 6, Pinshai Naurang jersey number 10, Damang Thaba jersey number 11, Fedisto Rangslang jersey number 9, and Adonar Kurkalang jersey number 16. The substitute players kilang Junior Molong jersey number 13, Pinkha Molong jersey number 18, Moonstar Molong jersey number 8, Shaskan Ranyang jersey number 2, Iberlang Molong jersey number 14, and Hamar Bukut Molong jersey number 7.
Klik mentah yang lamun terak setengah dia. Yo, Pui bị cay quá rồi. Một quê khi nó đuôi này. Phật. Để yếu. Đợt lượt để yếu, còn đấy đó. Con krong lệch nó. Cắt hạt nhiều. Hạt nhiều quá. Yang di, còn ai?